kugomba gukiranuka aho abandi bakiranirwa. Uzukiranuka mu gihugu abandi bakiranirwamo. Nimba abandi basamba, we ntusamba. Nimba abandi biba, wewe ntiwiba. Nimba abandi baroga, we nturoga. Amen. Muswara batazarogera mu ikanisa. Hakamaroga ngo aroge sente gusa ngo sente. Amen. Kristo tukiri bazo tweshe ngo bamwe ngo babisaba rosi ngo abandi bageze gute ngo bageze. Kuriya reka mbabwire. Amen. Niba vuga icyo udakora uzishima unezerwe ngo kubera ko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ariko nubona umuntu ukaraburana kugeza bayarabikoze. Nubona umuntu muje ngo baravuze ngo ndumurosi. Wese ngo ndumvise amakuru ko bavuze ngo ndumurosi. Uri wenyine kubera kuraje kuburana. None ukuboza bakambwira ngo ndumushinwa. Kamanemera ngo ndiwe. Utigagira ngasiga byose byo ngarangiza Yesu. Umwa mukatura utayohome masuka abantu. Ndashima ubuyobozi bw'itorero, revera ndetse n'abandi bakorana bose bwo kutwiyumvira mu kumva ko tugomba kubana. Hari abavuga ubutumwa benshi ariko mukabona ko ari ngombwa ko tugomba kubana. Mande baheze umugisha. Amen. Mande baheze umugisha mwinshi. Ndashimira mwene data turi kumwe konseye. Mande baheze umugisha. Umukozi w'Imana ufite ibintu byinshi Imana yabitse amaboko ye. Buriya ikintu cyose tugomba kwemerana. Amen. Ikintu umuntu akurusha ukemera ko kikurusha. Ariko abantu benshi usanga rimwe na rimwe ashaka ngo nawe arabishoboye ngo nawe kandi be n'abarya buriya ntibaba babishoboye. Ndagushimiye cyane. Ari namwe data nabonye mugabo mwiza vuye muri Kenya. Imana igweze umugisha. Amazina ku batanzi nitwa Ruboneka Eric. Tuye Kenya, sengera mu itorero ryitwa Ensemble. Muri iryo torero nkoramo umurimo w'ivugabutumwa. Ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Amen. Ibindi birarangiye, amashimwe nuko ararangiye. Amen. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga ongorera, Yesu arabyumva. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye Yesu. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga ongorera, Yesu. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Amen. Hallelujah. Amen. Kuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino usange. Mwenda atanafashe gusoma Abaefeso ibice 6 umurongo wa 10. Kugeza kuri 10. Ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino unsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye.
Abaefeso ibice ni 6 umurongo wa 10. Haravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu Bibiliya iravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana. Kandi nimurangiza mwambare intwaro zose z'Imana. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe na ujanja wa shetani. Kuna ujanja wa shetani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Bibiliya iravuze ngo ntabwo dukirana n'abafite amaraso cyangwa umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima. Dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima. N'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. N'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Mutware intwaro zose z'Imana. Kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Intwaro kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo gutwara intwaro z'Imana. Buriya iyo Bibiliya ivuga gutwara intwaro ubu uri umusirikare. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ujye ufatanya naje kwihangana imibabaro kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ngo nawaba umusirikare ngo yishire mu by'ubuzima abakinesheje uwamwandikiye ubusirikare. Bivuga yuko umuntu wese wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza ababaye umusirikare. Umusirikare rero agira ibintu bimuranga, nibyo tugiye kuvuga. Esiko mwamusa nabarakaye. Uri ukunda mbambare ramutsa mugenzi wamubwire ngo twageze mu materana. Kuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Begikomanga zanganirwa izo mbabazi ze. Amen. Nari nibagiwe abakobwa twazanye. Imana ibaheze umugisha. Amen. Imana ibaheze umugisha. Nuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Semena amina. Amen. Imana ibaheze umugisha. Nari mbagezeho hari indirimbo mwaririmbye nyiririmba agace gato, none abantu bakambwira ngo nimba shakire ngo iyo ndirimbo yose ngashaka ngo mare ndayibona. Mwasuye kuyisohora. Umva ibibazo yabashije Yobu igihe nashingaga ifatiro z'isi. Wari heyowe ububiko bw'umuco n'umwijima bibahe, bimbwire Yobu ati nakumvishije amatwi none nakwiboneye. Yobu ati nakumvishije amatwi none nakwiboneye. Bibiliya rero ijambo dusomye igitabo cy'Abaefeso kigizwe n'ibice 6. Amen. Igice cya mbere kivuga hejuru y'imigisha twaboneye muri Kristo Yesu. Bibiliya ivuga n'umuririmbyi yaravuze ngo yafashe imigisha yose iyo mu bumana ngo yibumbira muri Kristo ngo irangize irayimuduheze.
umugisha wose uri muri Kristo. Abafite Yesu niwe bafite umugisha. Amen. Imigisha yindi yo hanze ya Kristo ni isa n'imigisha ariko ifite amakondisiyo. Kera twabaye muri Kongo bakaza bangurira muntu ngo afite ngo amazu menshi ngo ariko ngo azarara muri dushe. Ngo yakuye kuzimu ngo ariko ngo azarara ngo muri toilette. Ubundi ubutunzi bwose bwo kwa Shitani bugira kondisiyo. Ariko imigisha y'Imana iba muri Kristo. Umugisha ngo ni ukumenya Yesu Kristo wonyine gusa. Biblia rero yavuze ngo imigisha yose mu bumana, Imana yafashe imigisha, ifata amahoro, ifata ubutunzi, ifata ubwiza, ibitereka muri Kristo ngo irangize iramuduha. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, ibumbira muri Yesu iramuduha. Amen. Amen. Semeni haleluya. Hallelujah. Semeni haleluya. Hallelujah. Igice cya kabiri kikavuga hejuru yo gukizwa n'ubuntu. Biblia yarabivuze twakijwe kubw'ubuntu. Semeni amina. Mwari kure y'amasezerano. Nta byiringiro mwari mufite zo kuzaragwa ijuru. Nta masezerano yo kuzabona Imana twari dufite. Ariko kubera ubuntu bwa Kristo butuzaho, apana bwa bundi abantu bigisha ngo ubuntu bwarabonetse ngo dukore icyo dushaka cyose ngo kuko ubuntu bwabonetse. Bibiri zivuga ngo ubuntu bwa Kristo ngo dukore ibyaha kugira ngo ubuntu bwa Kristo busage. Aravuga ngo ntibikabe. Benshi kubera intege nkeya barimo kwihisha mu buntu, bagashaka kugaragaza ko ari abanyabuntu ariko kandi ari intege nkeya bafite, ngo bakora ibyaha ngo barababara. Parasibiwe. Rero igice cya kabiri kivuga hejuru y'ukuntu twakijijwe n'ubuntu. Twari kure y'amasezerano ariko kubera ubuntu bwa Kristo, Kristo atugirira ubuntu n'impuhwe ngo arangize aritanga. Iyo ngeze kukwitanga kwa Yesu, ariko muzamutekereza warinde kugira ngo Yesu akwitangire, warinde kugira ngo Yesu agupfire. Ubu nyine bavuze ngo mwanyu nje mwacu turi 9, bavuze ngo dutange umwana umwe abapfire, mwebwe abapfire kandi muri beza gutya sinokwemera, cyangwa mu bana banje tawe notanga novuga ati nibapfe nyine bapfuye. Ariko noneho Imana itanga umwana yari ifite umwe w'ikinege. Timukaza mubifata minenegwe, uza mubifata oseri. Semeni haleluya. Igice cya gatatu kivuga hejuru y'ubwiru bw'ubumana gukiza abanyamahanga. Kuko abanyamahanga bagereranywaga kujya kwimbwa. Mwibuke hari umugore wigeze kubwira Yesu, aramubwira ngo umwana waje yarwaye, none fasha kugira ngo uyu mwana akire. Yesu mwarangiza aravuga ati ibi byo kujya by'abana sinobiheza imbwa. Umugore kubera ko yari yuzuye kwizera yavuga ngo n'imbwa nayo zizazirya ubuvunguka bwo ku meza ya shebuja. Yesu yamavuga ngo uhere mu banyesirayeli bose nta muntu n'umwe ufite kwizera kungana n'uko uyu mugore. Abanyamahanga turagenda. Bibiri sivuga ngo Petero bigeze korana ikiganiro na Paulo ngo Petero yagendaga mu banyamahanga kirirwa babwiriza, yaza muri bene abo bayuda ngo akatura kavuga ngo mumbabarire kuko nagiye mbwiriza abanyamahanga baremera dusangira ingaburo ryera. Paulo ngo amukora gutya mu gitaramo aba ngumwere, ariko muzi yo weretswe umuntu gutya mu gitaramo ufite ngutugeso utari twiza ko bizabimera nk'ukuntu. Umunsi umwe twigeze kuja ahantu bita mu Gitoga, turagenda Imana iratubwira ngo nimugera muri Nyabigega, abatazi nuko mwihangana, ngo haraza agakecuru ngo karekare ngo kigikara ngo karaza mu gitondo saa 11 baramabwira mu musengere ngo afite ikibazo cy'umutwe, ariko ndi mukamusengere kubera ko azaba afite amapepo. Saa 11 gutya wa mukecuru yamaze ngo musengere afite ako muzi ikindi Imana babwiye amaze mukakibona gutya muzamusa ariko tuja gukandagira umuriro. Parasibiwe. Semeni haleluya. Twari kure y'amasezerano, nta byiringiro twari dufite twebwe nk'abanyamahanga, ariko Yesu aritanga natwe tubabaraganwa mu bwami bw'Imana. Ubu turishikira imbere y'Imana. Babandi bari bameze nk'imbwa ubu nyine n'abana
Semeni haleluya. Haleluya. Turabana mu bwami bw'Imana. Igice cya 4, ubumwe bwo kwizera. Bibiliya yavuze ngo uhereye kuri 4 ku murongo wa 5 aravuga ngo kwizera kumwe, mubatizo umwe, umubiri umwe, umwuka n'umwe, umwami umwe, ibyiringiro bimwe. Ibyo byose twabibaye kubera Yesu. Rero Paulo yandikira Abaefeso arabwira ngo Imana yabaye imwe, ibyiringiro byabaye bimwe, kwizera kwabaye kumwe. Niyo mpamvu rero nta munyamahanga nta muyuda, twese turabishikire ku Mana. Igice cya 5 kikavuga hejuru yo gukanguka no kuzuka. Yarabwiye ngo mwebwe mukanguke, yemwe abapfuye mwe, yemwe abasinzire mwe, ni mukanguke kandi muzuke, Kristo abone uko amurikira. Avugaho nibindi bijanye nuko abana bagomba kubana n'abavyeyi. Aravuga ngo bana mwubahe abavyeyi bana, kugira ngo kuko iryo tegeko niryo ririmo n'isezerano, murubaha kugira ngo murame. Kujya umuntu usuzugura abavyeyi be, iminsi wiziba ezigabanuka, yarakenyuka. Gice cya 6 kikavuga naho kunda abagabo bagomba kubana n'abagore. Kunda abagabo bagomba kubana n'abagore. Muzikora abagabo ngazamva ngo sinosaba ngo umugore ngimbabaza, ngo umugore wakoshe kaza ukaryama bukira bugaca gusa ngo hagaraze ngo kwizima, ngo umugabo azahagarara kwizima. Muri Kristo tazima, muri Kristo nukoroha. Nubwo yakoze amafuti wewe, nubwo yakoze amafuti ukemera kubabarira nukuboka, ariko iyo tubabarira ufunzwe. Paulo rero arabandikira ngo bagabo mukunde abagore banyu, namwe abagore mwubaha abagabo banyu. Amen. Amen. Warangiza hano twasomye avuga uburyo tugomba gutwara intwaro z'Imana. Mshindaji mwenye mamlaka yote, nguvu za mauti na dhambi, Yesu alizishinda. Mshindaji mwenye mamlaka yote, nguvu za mauti na dhambi, Yesu alizishinda. Shangilia, Yesu alifufuka, sasa kurudi atuchukue sote. Ibisigaye bavandimwe, ibisigaye mukomerere mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsizwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ngabo dukirana nabo ntabwo ari abantu bagiye guterura ivyuma afite amaboko manini. Oya. Amen. Turwanya n'uburiganya, ujanja wa Shetani. Wewe ulimwasi Mungu, nipishe nipite, uliwadanganya Adamu na Eva, sogea nipite. Dunia nzima imeharibika kwa ujanja wako, ewe Shetani umelaniwa, mwenyeji wa kuzimu. Sasa nipishe nipite. Yamavuga intwaro ya mbere tugomba kwitwaza. Intwaro ya mbere yitwa ukuri, ngo mukenyeye ukuri. Semeni amen. Amen. Bibiri ziva hariya mu gitabo cya Efeso 4:25 haravuga ngo mwiyambure ibinyoma, ngo umuntu wese avugane na mugenzi we iby'ukuri. Hari abantu benshi bakigira ikinyoma, bakibesha, ariko intwaro ya mbere y'umukristo, y'umusirikare wa Kristo, ni ukuri, ni ukuvuga ukuri. Ukicara bana bagabo twabanyicana furero bakazavuga, wamubwira amakuru yasha kuyavuga akavuga ngo ko naguyuva, ko badeta, ngo niko nayumvise, niko bavuze. Abantu benshi nyine basigaye bumva ngo niko bavuze, ko badeta. Abiki genti bashaka ukuri, ukuri kubajya mu matwi. Abiki genti bashaka ko mu rw'ibisebe. Ukuri kurakenewe mu
pastorale, ukuri kurakenewe mu bavuga butumwa. Amen. Imana igwese umugisha. Sizi ko turabinciyeho. Imana igwese umugisha. Atuganirije neza cyane. Ageze imyaka 10 ari missionnaire. Kweli. Siko wavuze. Naje nayikarikiye. Sanga kuva nakizwe. Nakijijwe imyaka nk'itatu. Niyo ntakuvuza ivuga butumwa. Ariko mbese nayikarikiye sanga ari 14. Ariko muri 14 maze imyaka 11 nzaja mu ivuga butumwa. Amen. Semeni haleluya. Haleluya. Imana igwese umugisha. Tubonye ga n'icumbi tuzoturara hariya kugira ngo tuge. Ndakubwira ukuri nimukundukunde, ndasiganwa n'iminsi igihe kiracitse shano kurije, nintakubwira ukuri umusi w'amateka Imana yabimbaza gatsindwa zavuga ukuri turasaba kwambara gukenyera ukuri. Nusoza wicarana n'abanyu bagore uvuga iby'ukuri, niwicarana n'abahungu uvuga n'iby'ukuri, abagabo nimwicara uvuga iby'ukuri. Yesu akeneye ko tuba abanyakuri, kandi uko kuri ni Kristo. Iyo wambaye Kristo uzuvuga ukuri, ntuzubeshe. Tushobora kubesha. Hari muri marinze aba ukiona nalia kanisani huzuni shangae, ninawalilia wa Afrika, napotaka Afrika nzima ikombolewe. Ngo basasha kuvuga abantu inkuru zo kubesha, ngo barangiza bakarwa kama ngo nibabo baheza ku mazi, ngo bakaza basoma ku mazi kugira ngo bongere kandi bakomeze babeshe. Ariko Imana ishaka ko tuba abanyakuri. Amen. Icyakabiri ngo twambaye gukiranuka ngo nk'icuma gikingira igituza. Buriya icuma abapolisi yo bafite, habaye nk'imyigaragambyo muri bihugu bikunda kugira imyigaragambyo muza mubibona. Hari ikintu baba bafite cyitwa ni nkatibare, ariko yanditseho polisi ari imbere. Iyo bagifashe gutya bazaba batera amabuye agakuta kuri cya kintu. Abasirikare nabo hari icyo bazabambara imbere y'imyenda yabo kugira ngo niba barasiga ituza, kubera ko ariho hariho umutima. Rero Bibiliya yadusabye kwizera, kubera ko kwizera ngo kutubere nk'icuma kingira igituza, kubera ko mu gituza niho hari umutima. Bibiliya zivuga ngo umurinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Utwaye kwiza gukiranuka ngo nk'icuma gikingira igituza. Yesu yigeze kubwira abantu, arabwira ngo gukiranuka kwanyu ngo ni kutaruta uko abafarisayo nuko abanditsi ngo ndimuzinjira mu bwami bw'Imana. Kubera ko abafarisayo n'abanditsi ngo bagerageza kweza inyuma, ariko ngo indani habo haboze. Arababwira ngo mwebwe ngo narabitegera, ako Yesu n'umuha ambere abagabo bararutana narabibonye mu minsi 3 Satana arayamanika, isi y'umwijima yose bahinda umushizi barabazanya. Yesu yabwiraga abaskofu n'abapasiteri akabwira ngo mwanjyajya mwe muzabona ishano, muzamwirirwa mwese inyuma ariko indani habose. Ngo narabitegereje neza, ngo mbona umeze kujya kwimva, ngo ivi isize irange ryiza, ariko ngo indani ari amagufwa n'iminuko zuzuyemo. Ngo mbitegereje kandi ngo mbona umeze nk'agakombe gafite ibara ryiza inyuma, ariko indani udashobora kumweramo amazi. Abo ni ba reverend kabwira, ba bishop, ni ba evangeliste, ni abayumbe. Abantu benshi bagaragaza kweza hano inyuma, ariko indani yabo indani haboze. Bazabirirwa batereta abagore batari ababo, abagore benshi. Kandi mureke mbabwire, abanyamwuka baswi n'abagore iriya muri quartier. Abanyantegeke nabo babyikora baswi nabo n'abagore baririya muri quartier, kuko bari abagore bariri bazi bigabo bisa bitereta abagore, kandi bikaza kwirirwa hano gatuta.
kama ni kuimba na shetani anaimba, wanakuimba sio njia ya uzima. Kama ni kuruka na shetani anaruka sana, kubita kuri ekara gusa. Bwana Yesu ndiyo njia ya uzima pekee, wala hapana wokovu wa mwingine. Matendo sura ya 4. kubera abantu benshi birigwa bakiranirwa, ariko basano gatute bakagaragaza ishusho yo kwera, ariko indani babose. Abakristo bubarandangaje z'ukuri, baza amaso kuzisi bizashira, baja mw'itorero bambaye uruhu rw'intama, haze y'itorero bakabinyamaswa. Tabari torero waguza amaraso yawe, tabari torero y'ubwoko bwawe. Tabari torero waguza amaraso yawe, tabari imitima y'ubwoko bwawe. Yesu akeneye ko dukiranuke mu kazi dukora, dukiranuke turi mu mago, dukiranuke turi twenyine, dukiranuke ku matelefone. Amen. Buri hari abantu benshi bazobuzwi bataza bakora ibindi bigaragara hano, ariko bazobuzwa ijuru na telefone. Telefone zabeshi zabaye imva. Kandi no muri limbs ni gisirimberi hano kubitasha. Basi gusirimba, ariko babikorana n'ibyaha. Wanajua kuhubiri, wanajua kuomba, lakini matendo yao si mazuri. Gukiranuka rero kwacu kugomba gukiranuka aho abandi bakiranirwa. Uzukiranuka mu gihugu abandi bakiranirwamo. Nimba abandi basambana, wewe ntusambana. Nimba abandi biba, wewe ntiwiba. Nimba abandi baroga, wewe nturoga. Amen. Muswara batazarogera mu ikanisa. Hakamaroga ngo aroge sente gusa ngo sente. Abandi bazaroga bakubaka nyina amazu akomeye, uburozi bwabo bukabageza kure. Ariko pudupepo bene utungutungo two kuroga sente ngo iki ngo ipfe ngo imikrofone ngo amaterano ntagende neza ayinya. Twa feke uburozi bwa feke. Ahantu kundondo tumaze kugera pastor, none turavuze urabona iri iwacu bakoreshaga diskete none iyo diskete yabaga ikibazo yandika ngo erere, none ama diskete yose yari mazima, twatangira kuzinoje ngo erere, twatangira kuzinoje erere. Naho urabona sentence iwacu bafataga udutebe bakazishiraho gutya, kumbe hicaye umugore, uwo mugore ngo afite ugwembe wazoza tema gutya, ngo kujya ugwembe rusa rutema cyane, wari kigisimba kizo cyama gikatika, kandi nyine tukama dukatika. None se ibaze iyo muri timwabonye wawe ndukuntu yacomoye ukuntu mwagize, none se buriya mwavuye mwuka nuko ritime mwariho mutayikomeje, kubera ko zakatitse abantu zavuga ngo muzamubona ngo igisimba ukatitse ngo muzamubona ameze aho tuba tumeze gutinye ni kuri ngo bazama bakonja uri mu mitima yacu. Ariko hari abantu bigize abacamaza nabo baro barakabsa guzubona ngo bameze gute, tuba tumeze gutinye uri mu mutima. Noneho turahudumiye ayimbwirira data kisiga mana bantu we, kwirira data kisiga mana bantu. None ngo dufate gwa gwembe ibisirimba zose zamabikira birakira, murebe hano mureke hari aganti mu bishoboye, ibisirimba zose zamabikira tibizongera kuba herere kugeza saa moya za mu gitondo. Wa mugore nawe yamataha. None wibaze umuntu yari afite akembe mu ikanisa gusa ngo sente ngo izozigira ngo herere, ariko herere. Amen. Amen. Icya kabiri ni ukwambara
gukiranuka nk'icuma gikingira igituza. Mugendane gukiranuka. Semeni haleluya. Icya gatatu ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza biteguza. Yesu aje kuja mu ijuru yaravuze ngo mbasize mu isi ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu. Ntabwo yavuze ngo tugende twicare dutarame, yaravuze ngo tugende tubwirize abantu. Inkweto tugomba kwambara nizo kuvuga ubutumwa, ntabwo ari izingizi. Amen. 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 Hallelujah. 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 Mwambare inkweto arizo butumwa bwiza buteguza amahoro, buvuga Yesu, buvuga gukomera kwa Yesu, buvuga imbabazi za Yesu, buvuga urukundo rwa Yesu, buvuga kugira neza kwa Yesu. Izo nizo nkweto tugomba kwambara, tukazambarira, tukagenda tutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro aribwo kuvuga Kristo. Amen. Amen. Abantu benshi ntibazi ico basigiriwe ino mu isi. Jufata umwanya wiyerere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, ibwire zose ku murongo ibikugoye, Imana iragukunda ntabwo. Uragira uraryama ukabura ibitotsi, wasizira gatoya ukarota nabi, gaca mu gitondo ukabura aho urigwa, ukumva urashoberewe tangira usenge, ukumva urashoberewe tangira usenge. Samena mukwese inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Amen. Amen. Buriya nubwo dukora ari no vuga butumwa tukaza mu matorero, ariko ivuga butumwa ni ukugenda kubwira abari hanze. Amen. Tukababwira ngo nimuze, Yesu arabakunda, Yesu aragukunda. Izo waba ukora byose, ibi dukora ni ukwibutsanya no gukomezanya. Tukababwira ngo wewe ucitse intege komera, Yesu ari kumwe nawe. Abacitse ibyiringiro tukabashiriramo ibindi byiringiro, tukababwira ukuntu bashobora kubona ibindi byiringiro. Amen. Semeni haleluya. Haleluya. Dawandi atalima Yesu, dawandi tibitiro lili, umutula kela gwamala, kubona abantu bali mugenda, n'umushengeno mwingi mu mutima. Kutegagina gasiga byose byongalangiza Yesu, umwamu kanibulula utayohobe masuka abantu, siga byose byuli mukola bili byacanya kiniye. Nagisenye nilimufile witifaranga witinindalo, gabutabana witikimuzi chini, alikoloshinda mtulanga longa. Nagisenye nilimusole kalinga soma masomo mingi, kalimikani kulamba wisha kubirango inokulushagwa. Kutigagila ngasiga byose byongalangiza Yesu, umwamu kanulula utayohome masuka abantu. Bwana sifiwe. Igikurikira n'ukwizera. Kwizera ngo mutware kwizera nk'ingabo izabasha kuzimya imyambi ya wa mubi. Kwizera, ejo bundi numvise kwizera. Kwizera, semeni amen. Umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringo udashidikanya. Siko? Kandi ngo udafite kwizera ntashobora kugira gute kunezeza Imana. Kwizera kuza gufata ibintu bitariho kukabyita ko biriho, kugafata ibiriho kukabisuzugura ko bitariho. Kwizera kugira agasuzuguro, kuza gusuzugura. Kwizera kugira agasuzuguro, kuza gusuzugura ibifatika, kukavuga ko ibidafatika ari byo zukuri. Hallelujah. Semena bila. Niyo mpamvu abantu benshi nta kwizera bagira, bararirimba ariko badafite kwizera, barasenga ariko badafite kwizera. Ngo njewe se ngo Imana
buriya kwizera kose kuza gusuzugura ikibazo uko kingana kose ukakibwira ngo wakibazo uri muto kubera uko namenye ni mukuru ni munini murije. Kwizera ngo mugutware nk'ingabo izabasha kuzimya imyambi ya wa mubi. Kwizera niko iyo bagututse, iyo bagukubise, iyo bakwanze uzukinga kwizera. Kwizera amagambo yaza agakubita kwizera agasubirayo. Amen. Isiko tukiri bazantu beshe ngo bamwe ngo babisaba rosi ngo abandi bagize gute ngo bagize buriya reka mbabwire. Amen. Niba vuga icyo udakora uzishima unezerwe ngo kubera ko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ariko nubona umuntu karaburana kugeza barabikoze. None umuntu muje ngo baravuze ngo ndumurosi. Wese ngo ndumvise amakuru ko bavuze ngo ndumurosi. Uri wenyine kubera kuraje kuburana. None ukuboza bakambwira ngo ndumushinwa. Kamanemera ngo ndiwe. Oya tuvugisha bazagenda muri Amerika bakabeza ubwene gihugu ngaho kama umunyamerika. Ninkaho uzomubana. Ndakubonye mbona. Ndakubonye gutya mbona ubaye umunyamerika. Amen. Noneho ubu nyine nkubwiye ngo wowe uri umushinwa. Ibaze ngaho. Uko hari icyo bizokubwira, hari icyo bizogutwara ngo uri umushinwa. Wowe kwa muvuga ngo uyu muntu yasaze ivyo hayavuga sinokwirirwa nanisobanura. None muri mukwirirwa mwisobanura ibiki? None ukuri umushinwa. Abaisirayeli bakasaga Misiri batari bose bakayiki Kanani. Bengi babo bakamanira mushamba, bengi babo bakamanira mushugo. Kengele yabinyumuka kunanwa bangalo sisiko nabo banga bahano aliko bayikolera bayisiboke bayikolera bayisi. Kwizera rero kuza gukigira imyambi yose iyo bakuvuze nabi, iyo ukose nabi, iyo bavuga kukora nabi. Yesu bigeze kumwita ngo ni umudayimoni. Yesu umwana w'Imana ngo ni umudayimoni. None abise Yesu wowe kurana ko ari uwo kuvuga neza. Kubera ko abantu musigaye mukunda ngo bavuge neza gusa. Kwizera mugutware nk'ingabo izagushoboza kuzimya imyambi yaka umuriro ya wa mubi. Kandi mbabwire ntabwo tuzohura na shitani gutya ihayigenda n'amahembe kugeza ayicora. Ariko abazungu nibo bambe bazafata ikintu cirabura cyose kibi bakamakigira shitani. Yesu bakamugira umuzungu. Timuza mubibona mwebwe. Noneho ntabwo uzohura na shitani ihayigenda ni kibi gutya ngo ikubwire ngo nije shitani. Duwe na shitani ari kibi cyangwa tukakibona nga shitani ari kibi kuriya ko muragira ngo warutohunga. Ariko shitani ziza mu muntu mwiza akigira siku ya jua kama ndivyo yalivyo paka roho aliponionyesha shetani navyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru mejigeuza mekuwa rangi nyingi kachingiza kwa siliko msani. Nako kazi ka shitani izayihindura nka marayika w'umuco ikinjira mu ibanga mu itorero ikaza iziza mu mugore mwiza, ikaza umugabo mwiza, ikaza umukobwa mwiza, ikaza umuhungu mwiza, ariko afite target yo gukura icagaciro Imana yashize muri wo. Niko shitani zizi kubwira ko igukunda. Umugabo akamaza kubwira ko agukunda ariko yuzuyemo shitani. Niyo mpamvu ndimwumvise Yesu abwira Petero aramubwira ngo mva inyuma Satani. Ntabwo ari Petero yari yabwiye, nuko ari igitekerezo cya shitani cyari cinjiye muri Petero. Yesu aca shitani wari winjiye muri Petero aramubwira ngo mva inyuma Satani. Hari ibyo mugomba kuza namubwira ngo mva inyuma Satani, nawe uri imbere ni pishe ni pite. Ni pishe ni pite. Ewe shitani ni pishe ni pite. Buriya semeni haleluya. Amen. Amen. Abaririnzi Bwana sifi. Amen. Muzimpamvu tugira intambara naje gambarizwa muri yo kariyeri. Muzimpamvu tugira intambara twasubiye mu murimo shitani yakoraga. Niyo mpamvu shitani zibarwanya. Niyo mpamvu mugomba kuba maso, kuko utabaye maso shitani azogutobora amaso. Amen.
ukumva ko gutereta umuririmvyi muririmbana nta kibazo, ibintu byose waririmba hano kumva ijwi rigiye neza, wasenga ukabona bigiye neza, wabwiriza ukumva bigiye neza, ariko birizi banguza ubikora byose kabikorera. One day umunsi umwe ngo Imana izabishaka karoba. Izo zose dukora niba ubikora ukiranuka ni icuma gikingira igituza, niba ubikora ufite kwizera ni ingabo ikingira imyambi ya wa mubi. Gikurikiraho ngo mwambare agakiza kababere ingofero. Buriya abasirikare hari ikintu bazambara nk'igofero nk'iriya kasike abamotari bazambara kugira ngo niba barasa mu mutwe, kuko mu mutwe niho haba ibitekerezo. Bibiri zivuga kuko umutima w'umuntu ngo ariho hava ibitekerezo byiza. Kwica, kwiba, gusambana, ibitekerezo nivyo muntu. Iyo ufite gutekereza kwiza uba ufite Kristo, iyo ufite gutekereza kubi ufite shitani. Nukuvuga ngo rero Imana ikora n'abafite ibitekerezo byiza. Ibitekerezo rero tugomba kuzambika agakiza ariko Kristo. Ugatekereza Kristo ku manywa, ugatekereza Kristo nijoro, ugatekereza Kristo uzutse unaryamye. Amen. Nijoro naryamye ndangize ndota no materaniro, nuko nyine mwari mumeze ndababona, nuko nyine mwari mumeze, maze turavuga ngo nipe moyo wa nyama unaopondeka, moyo unaotulia na unyenyekevu. Mimi si kitu kwako, ni mtupu tu. Mimi ni kama nani Yamango uniondolee majivuno, uikomeshe kiburi, utawale akili zangu Bwana niongoze, uifundishe roho yangu habari za mbingu, hapana habari za ulimwengu, habari za mbingu. Imana iyo ufite kwizera, iyo ufite agakiza, Imana izikubwira habari za mbingu tu, izikubwira amakuru y'ijuru. Ukeneye kumenya amakuru y'ijuru, ambara agakiza ariko Kristo. Camwishu ngo mutware inkota ariyo jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana ngo muzabasha gutsinda, gutema. Buriya semeni haleluya. Ijambo ry'Imana abantu benshi ntibagira umwanya wo gufata Bibiliya ngo bayisome. N'abandi baraziguze ariko ziba mu matruware n'ahandi. Abandi baza bazisegura iyo bageze intambara, ngo reka tuzisegure ngo niho ngo intambara zibanke. Ariko baza bagutera uyiseguye baza bagukorera igitangaza, kubera kuko Bibiliya ubundi uyifashe nka Bibiliya kuri ni impapuro nk'izindi, ariko abo shitani tazitera nabo ziriya mpapuro bakuye ari amagambo ku mpapuro bayabika umutima. Amen. Abo ngabo shitani tiyogira icyo batwara, ariko ukazana ugasirimba gusa warangiza tugira ijambo ry'Imana. Habe nubwo woza uziguruka zisegura, izindi ukazishira mu mirambizo, izindi ukazishira he, shitani yo gukorera igitangaza, kubera ko ntabwo bafashe ijambo ry'Imana ngo rishire mu mutima. Imana imuha izina risumba ayandi yose, kandi indimi zose zatume oyesa umwami. Marayika arabaza ati ninde wabumbura ico gitabo, ntiyagira uwabishobora, bituma Yohana arira. Wirira Yohana wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje abumbura ico gitabo. Haleluya. Mutware inkota ariyo muzabasha gutsinda. Semena amina. Yesu atsinda Satani. Ubwo Satani yamugaragazaga, ntabwo Yesu yakubise kuri za ruga, ntabwo Yesu yateye igitero c'indirimbo. Yaravuze ngo biranditswe. Amen. Biranditswe ngo uramye Imana yonyine gusa. Ntabwo yavuze ngo
Shindaji wenye mamlaka yote uza mauti na zambi. Yaravuze ngo biranditswe shita biranditswe imeandikwa ibiranditswe ibyo twizera biranditswe biri mu ijambo ry'Imana biranditswe nabashije Bibiliya igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we hakurya yagwa ruzi iwacu niho zicara nkaruka zaba ndi kumwe umugenga w'ibihe mpagase mu gihe kitazashira tuzabana na jambo maze aduha ijambo tuvugira ijambo imbere ya jambo. Birasaba kugira ngo dutware ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye rigwishe n'imbaraga kugira ngo tubashe gutsinda. Yesu aravuga ngo biranditswe ko umuntu agomba kuramya Imana ye yonyine gusa imwe. Shitani yambwiye ati niwemera kundamya niwemera kungora gutya cyangwa ngo biranditswe ngo uzasimbuke Imana izatuma abamarayika kugira ngo bakuramire. Yaba ngo biranditswe ngo tukagerageza Imana yawe. Amen. Arashaka kandi aramugerageza aramubwira ati kandi Yesu yarashonje kandi Yesu yarafite ubushobozi bwo kubwira amabuye ngo amabuye yohinduka umutsima bikaho. Amen. Ngo arangize aramubwira ati hindura ayo mabuye ahinduka umutsima urye. Aravuga ngo biranditswe tukagerageza Imana yawe. Bavandi mwizere Yesu mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo muhagarare ku munsi mubi mudatsizwe n'uburiganya bwa Satani. Ujanja wa Satani urahari. Nakuuliza Shetani, umepata wapi mamlaka ya kukamata akili za watu? Wewe umeleta bala, umeingia makanisani, umekamata wababa wanabaka watoto wao, umekamata vijana, umewatwika ulevi, bila kusahau kina mama vikaongea masengenyo. Sasa nimechoshwa na mambo yako, ewe Shetani, nipishe nipite. Wewe ulimwasi Mungu, nipishe nipite. Uliwadanganya Adamu na Eva, sogea nipite. Dunia zima imeharibika kwa ujanja wako, ewe Shetani umelaniwa, mwenyeji wa kuzimu. Sasa nipishe nipite. Ebu nipishe nipite, nimechelewa njiani. Yesu yu karibu kurudi kulichukua kanisa. Mambo unayoninonesha yote yamepita na wakati. Una ujanja. Kumbuka miaka 2000 iliyopita zamani, Yesu aliposhuka kuzimu akamnyang'anya funguo za mamlaka. Na sasa nimechoshwa na mambo yako, ewe Shetani, nipishe nipite. Wewe ulimwasi Mungu, nipishe nipite. Uliwadanganya Adamu na Eva, sogea nipite. Dunia zima imeharibika kwa ujanja wako, ewe Shetani unalaaniwa, mwenyeji wa kuzimu. Sasa nipishe nipite. Bwana sifiwe. Buriya umukristo iyo afite intwaro ntagira ubujyanye, ntagira utundi twira. Ejo naratangaye. Buriya hari ibintu biza bitangaza abantu. Nageze ahantu usanga abantu bafite, hari abantu benshi. Umukobwa umwe baramutwaye kuri moto, araza yinjira ahantu ahita ahindura imyenda atishyuwe umumotari. Ariko hari abantu basigaye yama muhindura umusazi agarutse yahinduye amahuzo. Umuntu akaza yamarira akamarira ngo ko baramwishyuza atariwe. Aho yagiye guhindura babihamya ko ari we, abakeke sekretari yaciye babihamya ko ari we. Undi arinda kumwishurira. None untekereza ubukristo, ariko ubukristo ni bwiza. Muzwara abakristo bakiciba. Muzamubona tuje kubyina hano ukumva amatangazo ngo burije ngo umuntu yiyegereza agatelefone kiyo ngo ndagasige mu ntebe. Muzamubwira ngo niki? N'abajura baje barimo hano. Abajura! Hari abajura bari mu itorero.
ngo umuntu yiyegereze ngo utuntu twiwe ngo naje kubyina ngo arebe mugenzi we ngo aba tumufashe ngo cyangwa nyine ngo arebe ukuntu nyine yiyaraje ngo dufate. Ariko abajura ni ureba mu nda y'ingumba akabona isanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye. Ariko buriya uzabe umukristo ufite intwaro z'Imana, nugenda nta ntwaro y'Imana uzatsindwa n'uburiganya. Ubu hari uburiganya bwa shitani buri gukora muri iyi minsi. Ntabwo tuzahura na shitani yayigenda ngo itubwire ngo nije shitani. Tuzahura n'abantu beza tubabonemo Imana, duhure n'abantu babi tubabonemo shitani. Ko shitani ifite abakozi bayo n'Imana ifite abakozi bayo. Niyo mpamvu rero ugomba guharanira gukora neza kugira ngo uzaragwe ubwami bw'Imana. Mu gitondo hano twari turi nabaganirije, Mika yaravuze aravuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Imana igushakaho ni iki? Ngo ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira, ngo no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Abantu benshi ntibagikiranuka, ntibakibabarira, ntibagica bugufi. Amen. Imana muheza ko kuririmba. Dufite abaririmbyi ngo babaye abahanzi ku giti cyabo, ngo ni umuhanzi ku giti, uri ku giti cyawe nyine, kuko iba ku giti cya Yesu uba ugengwa na Yesu. Ati kumana nta n'ibyago ntamarira ntakuboroga ntarupfukane ntagahinda none naje kwiyekuja ntarupfukane ntagahinda none naje kwiyekuja maze yibuka ya magambo amwe yumvise ku misiyone anezezwa n'ibyiza byaho atekereza ibyo mu ijuru ahera kwa arashavura cyane shakaga kuzamuvamo maze uwo mwana aracikana ntiyaba yagihumuriza kandi ntiyagiza agahinda anezezwa n'ibyiza byaho atekereza abantu benshi Imana yabavuyemo ntibakicishima ntibakinezerwa. Paulo ngo yandikira abafilipi arababwira ngo mwishime kandi mwongere mwishime. Amen. Buriya nuzosubira mu materaniro uzugwanya intege zitumutisha. Hari abantu benshi batagiseka mu materaniro, kandi iyo ugeze mu materaniro ugomba kugerageza uburyo bwose ibikubuza kwishima ukishima. Ariko uzamubona umuntu yakanyaraje ni nk'umuntu waje nyine afite. Amen. Izo nizo ntwaro tugomba gutwara kugira ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ubu nyine uburiganya ko burahari. Uzahura n'abantu beza bakubwira ko bagukunda, ariko intego atari ukugukunda ahubwo ari kugira ngo bakuremo icagaciro kiri muri wowe. Uzahura n'abagore beza bakubwira ko bagukunda cyane bakwitayeho, ariko intego ari icagaciro bashaka. Abagabo nuko, abakobwa nuko, n'abahungu nuko. Amen. Mani bafashe, reka tuzine umukunga. Ndasoje. Amen. Amen. Muze.